Ndabasuhuje cyane mbahereza ikaze muri iki gitondo mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Turi mu gitondo cyo ku itariki 15 ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2025, tukaba tuzindukiye ku kibuga cy'imirwano rero ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka mbanze mpereze ikaze nanasuhuza Abanyarwanda mudukurikiye muri mu Rwanda, suhuze abarundi mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ntabwo narenza ingohe abantu mudukurikiye muri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire nti rero mbahereje ikaze mwese, tuzidukiye ku kibuga cy'imirwano n'ubundi nk'ibisanzwe angaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka mbabwire nti mwabantu mwe, habyutse umukutano ukomeye cyane, habyutse imbaraga zidasanzwe, habyutse havuga amasasu menshi cyane ahangaha muri Uvira. Reka nkubwire ni abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye gukubitwa inshuro ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi muranyemerera mwokagira Imana mwe twerekeze n'ubundi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, hazindutse havugira amasasu. Igisirikare cya FARDC ni ukuvuga ngo kibyutse cyatangatanze ku buryo bukomeye cyane, kibyutse cyakoze iyo bwabaga ngo kirebe ko hari icyo cyakora kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi nkuru nayo ndayikubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi muranyemerera twerekeze ahantu hitwa mu mujyi wa Bunagana. Mwokagira Imana mwe ahangaha ibunagana naho hakomeje kugenda hapfa bamwe hagakira abandi, ubwo ni ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse yewe no ku ruhande rw'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni munyemerere rero aya makuru ndetse n'andi menshi nababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko reka mbanze ngusabe kurayikinga inkuru, mbanze nshimire buri muntu wese rwose ukomeje kugenda afata umwanya we agakora kuri like. Ikindi niba utarakoze subscribe ureba ko wamaze kugenda ukora subscribe, ikindi usharinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda agera ku bantu benshi batandukanye, nawe wabashije kugenda ubigiramo uruhare. Jewe ukomeje kugenda uguhereza aya makuru nitwa Mr Kenzo, nguhereje ikaze. Reka duhere ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira, hakomeje kugenda hasiganirwa ivu hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Reka nkubwire nti igisirikare cya FARDC kizindutse kigaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi b'umutwe wa M23 baherereye ahangaha Uvira. Ariko kandi nkwibutsa nti Uvira bikomeje kugenda bifata indi ntera, bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zivuga ko zigomba kurwana paka zifashe uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande abarwanyi ba FDNB, izi ngabo z'abarundi, aba bawazarendo bakakomeza kuvuga ko nta kintu izi nyeshyamba z'umutwe mu 23 zizakora ngo zongere kubafatana ikindi gice na kimwe cyahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego rero abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda bagaragaza icyo bashoboye. Ni muri urwo rwego abawazarendo kugenda nabo bagaragaza icyo bashoboye ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba z'umutwe mu 23 ntabwo ari Uvira zizindutse zigwa gusa, ahubwo ahantu bita mu marembo y'umujyi wa Bukavu ibintu byongeye gusubira irudubi. Narababwiye nti iki gisirikare cy'abawazarendo ndetse n'iki gisirikare cy'abarundi muze kucyitondera cyane, kubera ko ikintu bari gukorera izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ntabwo gisanzwe kubera ko aba barundi, aba bawazarendo bari kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, imbaraga nyinshi cyane. Noneho rero ibintu bakoze ahangaha mu mujyi wa Bukavu
Bukavu na gahomamunwa inyeshyamba z'umutwe mu 23 zirutse imisozi zayimajije amaguru zivuga ko aba barwanyi b'abarundi ndetse na FARDC bakamejeje ku buryo bukomeye cyane ahangaha mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Noneho rero mwakagira Imana mwe nimunyemerere tuvuge ku ngabo z'abarundi ho gatoya. Hari abantu bazi ko igisirikare cy'abarundi ari igisirikare cyoroshye cyane, ari igisirikare kijenjetse cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko reka mbabwire ntiburiya igisirikare cy'abarundi nta hantu gihuriye n'igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se usibye no kuba ntaho bahuriye ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no mu buzima busanzwe nta hantu bahuriye. Igisirikare cy'abarundi kizwiho kukwizirika ku mwanzi, kizwiho kwirukankana umwanzi, kizwiho kudahunga urugamba. Mwokagira Imana mwe rero ni muri urwo rwego igisirikare cy'abarundi gikomeje kugenda giharirwa urugamba ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abawazalendo bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza ko bafite ubushake bwo kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse bakaba banazitsinsura ahangaha ku butaka bw'iki gihugu, bakongera bakabona igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo umutekano nk'uko byahoze mbere. Reka aya makuru rero tuyaveho, ahubwo twigerere ahantu hitwa Ibunagana. Mu by'ukuri Ibunagana abarwanyi ba FARDC ndetse n'ingabo za M23 murabizi neza ko ahangaha Ibunagana hamaze iminsi mu by'ukuri hakontororwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, iminsi myinshi cyane, ariko ntabwo ari iminsi mike ho nta nubwo hafashwe mu gihe M23 yafataga ibice byinshi cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ho hafashwe mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zinjiraga ahangaha ku butaka bw'iki gihugu. Hari mu bice byahise bifatwa kwikubitiro M23 ikinjira irwana ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero nkubwire ni ahangaha Ibunagana uwitwa General Pacifique Masunzu naho akomeje kugenda avuga ko agomba kuhagaba ibitero biremereye akareba ko yahakura izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, nubwo zamaze kugenda zihakaba, nubwo zamaze kugenda zihazenguruka. Uyu General Pacifique Masunzu aravuga ko naho ahafite muri tageti yaho agomba kurasa izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Soreje ahangaha rero, nsoreje ahangaha amakuru nari naguteguriye muri iki gitondo. Gusa reka nkubwire ngo komeza kugenda urayikinga, nshimiye byimazeyo abantu mukomeje kugenda mufata umwanya wanyu mu by'ukuri mukanyereka ko turi kumwe, mugakora kuri like, ikindi mugakomeza kugenda mukora subscribe, ikindi mukomeze kugenda mumpereza ibitekerezo byanyu, ikindi musharinge kugira ngo amakuru yacu agende agera kure namwe mwabigizemo uruhare. Nitwa Mr Kenzo.